Oni za dogovorene seksualne odnose dobijaju novac od produkcije. Tako da u principu može da se nazove to i prostitucijom, čak... Kakva je veza elitne prostitucije i reality programa? Hajde da otkrijemo. Kada govorimo o prostituciji na kontu reality programa, pogrešnu sliku dobijamo o tome kada mislimo isključivo na to da žene unutar realitija imaju odnose sa tamošnjim tipovima, te da su one plaćene od strane produkcije da to rade radi show programa. Svakako da se takve stvari ipak dešavaju, o čemu svedoči i Boško Joković, ali to je i dalje samo jedan aspekt prostitucije vezane uz reality programe Parovi i Zadruga. Što je po meni, ne znam, sramota. Da li se u realitiju dešavalo i nešto što bi moglo da se podvede pod prostituciju? Pa sad prostitucija, definicija prostitucije, to su žene koje rade taj posao za novac, one tamo ne dobijaju. U stvari da, može da se nazove i tako, zato što oni za dogovorene seksualne odnose dobijaju novac od produkcije. Tako da u principu može da se nazove to i prostitucijom, čak i devojka koja je na mom kanalu pričala, njoj je bila obećana pobeda u tom jednom realitiju, ona je dobila tu pobedu, obećan joj je posao na toj televiziji, da će voditi vremensku prognozu, iako ja znam da ta televizija nema vremensku prognozu, ali je uslov bio da se ofarba u plavo. Ona je neko vreme pre toga bila plavuša, pa nije želela da se ponovo farba, pa rekla, dobro, ajde stavit ću periku. Ne, moraš biti plava. Pa dobro, zašto plava? Gde su njoj rekli, moraš biti plava zato što stranci više plaćaju plavuše. Drugi aspekt je taj što u reality programe ulaze žene koje su se već pre ulaska u reality bavile prostitucijom, kao i da se određene dame nakon izlaska iz realitija bave prodajom svoga tela. To znači da je reality u najmanju ruku jedna stanica na putu jedne uspešne prostitutke, odnosno da je reality marketing za prostitutke koje ciljaju na to da svoje telo unovče pošteno u smislu velike novčane nadoknade. Neke žene doista ulaze u reality program da bi tamo napravile karijeru kao reality igrači, te su to uglavnom one koje su već više sezona tamo i ne planiraju da odatle izađu. Međutim, za druge žene je reality samo odskočna daska za druge karijere koje planiraju da započnu nakon izlaska iz realitija. Za ono što se naziva elitnom prostitucijom, to je jedna idealna odskočna daska. Elitna prostitucija podrazumijeva javne ili poznate ličnosti koje prodaju svoje telo preko svog imena i preko svoje uspešne, recimo, karijere. Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, čak otvoreno i govori da je krajnje zahvalna produkciji realitija Parovi, kao i glavnoj producentkinji Silvani Stanković na tome što su od nje napravili poznatu javnu ličnost, što su faktički napravili karijeru Maci Diskreciji nakon što je ona napustila reality program. Sad, jasno je da postoje samo određeni poslovi za koje vas učešće u realitiju može osposobiti i kvalifikovati, a u slučaju žena, naročito mladih ili mlađih devojaka, to je svakako prostitucija. I to ne bilo kakva prostitucija, već elitna prostitucija. Zašto je, na primjer, Maca Diskrecija snimila svoje provokativne muzičke spotove? Poznato je da ona nije pevačica, nema nikakve veze sa muzikom, niti je to nju ikada zanimalo. Ali je danas bitno snimiti provokativan muzički spot. Zašto? Pa verujte mi, ne zato da bismo mi to gledali, već da bi te spotove vidjele određene baje koje su spremne da plate ogroman novac kako bi bili sa određenim ženskama poput Mace Diskrecije. Žene njenog kova nisu obične prostitutke, niti profesionalne prostitutke, već su to elitne prostitutke jer njih ne traže zato što su na glasu da dobro rade određene stvari, niti jer to rade za novac, već jer su poznate u javnosti. U korumpiranom svetu veliki je prestiž za jednog baju da provede noć sa nekom poznatom ličnošću
poput pevačice, sportistkinje, glumice i tako dalje. Dakle, baje ne traže prostitutke, oni traže poznate ličnosti koje su spremne da za njih budu i prostitutke. Naravno da je Mace diskrecija niža kategorija ovih elitnih prostitutki. Nju sam uzeo samo kao primjer. Na mnogo višem nivou su svetski poznate žene koje su još traženije kod nekih arapskih šejka, na primjer, a koje su spremne da te usluge naplate i do 1000 puta skuplje od Mace diskrecije. Dakle, kada vidimo da je neka novopečena ženska snimila provokativan spot u žanru bilo turbo folka ili repa, svejedno, to je evidentan pokazatelj da se ona ne želi probiti na muzičkoj sceni, već na sceni elitne prostitucije. Jedan drugi primjer koji nije vezan za prostituciju jeste na primjer Vesna Rivas, za koju je Boško Joković još ranije rekao da nije primala novac od produkcije realitija Parovi iz razloga što su joj reklamirali gledanje u karte i šta ja znam. To znači da reality nije samo odskočna daska isključivo za prostituciju, već i za neke druge problematične poslove. Međutim, elitna prostitucija je svakako u prvom planu. Paradoks u čitavoj ovoj priči je to što ste vi verovatno znali već ovo što sam ja sada izneo u grubim crtama, ili ste barem pretpostavljali. Ove stvari nisu nešto nepoznato javnosti. Međutim, nadležni organi ne reaguju po ovom pitanju. Kao da je doista u interesu same države da se ovakav princip puta do uspjeha promoviše. Ukoliko imate neko svoje mišljenje na ovu temu, ostavite ga ispod u komentarima. Ako vam se svidio ovaj video, bacite jedan like i zapratite moj kanal. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!